No drone. Is this own? Fishing also not permitted. Three. Okay. Sorry, can you come here? With ladies, with women, anybody have menstruation? For entrance ticket you pay upstairs 70,000 per person. Untuk sarungnya Ticket udah only for shuttle bus. Ya, untuk sarungnya udah include apa belum? Sudah. Oh sudah. Ini udah di include. Oke. Ya. Kita sampai tiket sarung lah biar paham nanti. Oh sama lah ini. Oh ya. Ini. Dong dek 5 dek. Mas, yang mana? Oh sini ya. Pak kayaknya boleh nganter enggak? Ya? Boleh nganter? Boleh, boleh. Oh iya. Tiketnya so. Oke. Ready tiket Mas? Cek tiket. Nah, cek tiket. Nah, keep this later for on the way back ya. Yeah, so information for everyone. Today update 2026. We need to pay shuttle 50,000 for return, 25,000 one way ya, per person, and then later in the entrance ticket area we need to pay another 70,000 per person including the sarung. Mendingan apa dia? Barang dia masuk angin. Lagi sih merasa makannya lagi. Makan. Special menu. Itu mau intensitas. Oh sudah pernah datang sini? Oh ya, nanti bayar tiket sini dengan sarung juga. Ya, oke. Ya, jalan sini. Mang, main mang. Mang. Boleh pakai balik ya? Ya? Boleh pakai balik ya? Ini untuk apa namanya, masuk temple saja. Nanti setelah dari temple kita bagi balik lagi sarung sini. Tak boleh bawa balik pulang, oh? Iya. Yes, transport sir. Jalan oke ya? Wah, ini swing. Ada swing juga nanti kalau nak. Dekat atas, 30 meter lagi.
10,000 lah bayar lah. Oke ya? Oke. Kalau yang dari parking naik shuttle memang perlu. Kalau yang ini opsional, ya boleh guna motor. Oh, ini swing. Swing. 你可以坐在千秋那边的哦。这个我听说是他们拜拜的东西。哪一个？ Tapi ada bayar lagi ya? Di sini turun bayar. Ada bayar lagi. Oke. Mau tanya dulu bayar? Oh. Nanti turun sini juga kan? Ya, sama. Mama, you want to take picture deh? So Pak Jason, ini adalah satu jalan pergi untuk temple kan? Nanti saya hantar sampai temple. Dekat sana nanti you tunggu untuk ambil gambar. Nanti ada orang yang sudah tolong you angkat gambar dekat sana. Lepas itu, nanti kalau sudah ikut jalan balik ini sama jalan, nanti guna shuttle bagi tahu itu tiket lagi. Ya, saya nanti balik ajak kawan untuk breakfast, untuk lunch. Kasihan dia belum makan. Ini boleh? Itu depan sedikit. Ini untuk exit.哦，那个船的已经要拍过了，船的，那船那个拍过了。 Nah, sini lebih senang step. This. Just. Ada nomor Sini Pak Jason. Holy water. Okay, please come one by one. Okay. Ya. Nganter aja ya. Nganter 5 orang. Oh ya. Udah. Ya. Oh iya. Oke. Oh, this is the temple. Ini Pak, temple.
Untuk fotonya dekat sana. Berato, wah cantik. Ah, beautiful. This is the culture. I mean. Next space. Dress. Next space. I think there's their own Apa itu? Dama. Itu Q ah? Oh, saya tanya. Oh. Tanya. Pak, berapa bayar untuk fotonya ini? Oh, durasi sukarela. Oh, sukarela untuk fotonya. Pak Jason, itu tadi sudah ada queue number kan? Ada kan? Nanti kalau sudah mau ambil gambar itu sukarela, suka hati bagi. Tapi kena tunggu 120 orang. Iya, tapi ini sekejap saja. Ambil gambar setelah itu next. Karena tak boleh lama-lama, memang seberapa pose saja. Tapi itu cepat. If you need to take picture, you can just give any donation, small money, no problem. Yeah. I cannot take myself. Oh yeah, can also can no problem. Yeah. But maybe if you want to go with family picture. 你自己拍啊，不美啊，你看你自己拍。我们再去被拍这个，这边看再去拍。 Tak apa, ini mereka semua berato. Tunggu view. Pak Jason, nanti relax saja dulu. Saat nanti sama So balik. kalau nak beratur kena bagi dia ni. Tak, nanti ada panggil. Ada panggil. Itu dia punya mic kan. Dia akan panggil number berapa. Tak apa, sampai tengok-tengok dulu. Okey, kita ambil gambar jalan-jalan. Oke, saya ajak kawan makan dulu ya. Kasihan dia belum makan. Oke, relax, take your time. Ya, travelers, this is all my full tour at Lempuyang Temple, or it's called Heaven Gate Lempuyang Temple, the viral destination in Bali for spot for photo and video here. And my suggestion is you need to come early in the morning. You need to come early in the morning because later you will get number for queue and need to wait for photo following the number that you get when you arrive here. So more early you come here, then more early you get the number for queue. So I just
accompany my customer just now at the temple, and they waiting for the queue. Now I'm on my way back to the main car parking to get a breakfast for me, because I just had a long drive, 3 hours from Seminyak, our journey today. Yeah. Some spot for swing, for photo as well here, but you need to pay extra on the way out from Lempuyang Temple. So I need to go back home now. Sorry, I need to go back in the main car parking to get breakfast, because long drive. It's been around 3 hours drive from Seminyak, our guest villa. We need to return to Sarong. Sama. Yeah. Yeah, thanks for watching, guys. I hope you happy with this information. If you need more information, just leave me comment in this video. Thank you, guys. Bye bye. Good thing. This one here with this.